Poštovani članovi folklornog ansambla Đido, dobrodošli na prigodnu svečanost povodom velikih jubileja koji se u 2020. godini obeležavaju u Kulturno-obrazovnom centru. Ove godine proslavljamo 70 godina postojanja amaterizma u Bogatiću, a ujedno i 70 godina postojanja pozorišta Janko Veselinović, kao i 70 godina od osnivanja kulturno-umetničkog društva Janko Veselinović, čiji je naslednik folklorni ansambl Đido, koji pod ovim imenom deluje punih 25 godina. S obzirom na svetski problem koronavirusa koji hara celim svetom, prinuđeni smo, nažalost, da simbolično na ovakav način obeležimo i, ako tako možemo reći, proslavimo naše jubileje. Pored ovih bitnih godišnjica, vi, dragi naši članovi, imate svoje pojedinačne jubileje za stalnost u prvom izvođačkom ansamblu koji se svake godine obeležavaju na godišnjem koncertu. Molim umetničkog rukovodioca ansambla Miloša Simića i direktorku Kulturno-obrazovnog centra Bogatić Snežanu Janjić da nam se obrate. Najpre, dobroveče svima. Želim da vas u ime Kulturno-obrazovnog centra Bogatić, folklornog ansambla Đido, kao i u svoje lično ime vas pozdravim. Želim vam dobrodošlicu na ovu našu, da kažemo, skromnu, ali veliku i vrlo bitnu svečanost. Vi znate da mi imamo već nekoliko godina ustaljena priznanja za 5, 10, 15, 20 godina stalnosti u prvom izvođačkom ansamblu. No, to je uvek bilo na tradicionalnom godišnjem koncertu, ali situacija je takva kakva jeste. Ja sam se nadao da ćemo do kraja godine uspeti da održimo bar neki koncert u nekom manjem obimu, ali vidite sami da je to prosto nemoguće. Mi smo se odlučili i opredelili da ipak u ovoj godini, kako i priliči, kako vam pada, da te jubileje obeležimo, da te nagrade dodelimo i da, znači, zajedno, bar na ovakav način to, kažem, proslavimo. Kad kažem veliki jubilej je, znači, i za samu ustanovu, za sam folklorni ansambl Đido, kao i za pozorište Janko Veselinović. Vi ste deo jedne velike porodice, a, kažem, ujedno imate jednu čast da je vama, tako da kažem, zapalo da u ovoj godini vaša pojedinačna priznanja budu dodeljena i na godišnjicu od 70 godina amaterizma u Bogatiću. Kažemo 5 godina, 10 godina, to malo zvuči možda malo kao mali jubilej, kao veliki, ali govorimo o stalnosti u prvom izvođačkom ansamblu. Svi ste vi mnogo ranije počeli da igrate, što u dečjim ansamblima, što u nekim svojim mestima gde ste počinjali u kulturno-umetničkim društvima, tako da jedan veliki staž, jedno veliko iskustvo u ovom čime se mi sad bavimo i trenutno što je vaš neki, kažem, hobi. Kažem opet, žao mi je što nismo uspeli to na nekom koncertu da uradimo, ali budite ponosni i ja sam vrlo ponosan i na naš rad i na vas koji ste deo ove velike porodice. Još jednom vam čestitam na ovom jubileju. Želim vam da budete tek možda na pola puta, da još bar ovoliko godina budete članovi prvog ansambla, a onda kasnije da pređete i u ansambl veterana i budete ovde stalno naši članovi. Čestitam vam i želim vam prvenstveno dobro zdravlje, puno uspeha u daljem životu i živi zdravi bili. Dobroveče svima. Prvo želim da vam čestitam na vašem jubileju, da vam poželim sve najlepše u novoj 2021. godini, da budete zdravi, da budete nasmejani i veseli i da vam zahvalim i da vam čestitam na vašoj odvažnosti, na vašoj odanosti i posvećenosti očuvanju naše tradicije, naše mačve i da na najlepši način propagirate našu mačvu ne samo u Srbiji, nego i po celom svetu. Želim vam još jednom sve najlepše i čestitam. U skladu sa tradicijom, večeras ćemo dodeliti priznanja za 5, 10, 15 i 20 godina stalnosti, ali i specijalna priznanja nekim članovima povodom 25 godina postojanja folklornog ansambla Đido.
S obzirom da smo u obavezi da poštujemo naložene epidemiološke mere, ovog trenutka ćemo uručiti priznanja za 5 i 10 godina stalnosti u prvom ansamblu, kao i jedno specijalno priznanje, a kasnije i ostala priznanja. Diplomom za 5 godina stalnosti u prvom ansamblu nagrađuju se Dajana Stojanović, zatim Tamara Jeftić, Stefan Radovanović, Vladan Stanković, zatim Marko Šaponja, Milica Nedeljković, i član Narodnog orkestra Vladimir Borović, kome će naknadno biti uručeno priznanje. Plaketom povodom 10 godina stalnosti u prvom izvođačkom ansamblu nagrađuju se Valentina Pavlović, i takođe za 10 godina stalnosti u prvom izvođačkom ansamblu Dušan Gospavić. Kao što smo najavili, specijalna priznanja povodom 25 godina postojanja folklornog ansambla Đido biće dodeljena nekim pojedincima, pa tako. Zahvalnicom se nagrađuje Ana Ković kao član pevačke grupe i vokalni solista za doprinos u razvoju srpske izvorne narodne pesme i njenog negovanja u folklornom ansamblu. Ana se trenutno ne nalazi ovde sa nama i nije u mogućnosti da lično primi priznanje, ali u njeno ime diplomu će primiti Dajana Stojanović. Još jednom čestitamo svim nagrađenima uz želju pre svega za dobrim zdravljem, kao i daljim što dužim uspešnim aktivnim delovanjem u ansamblu. Ovim je završen prvi deo svečanosti. Čestitam još jednom svima. Uvaženi članovi, dragi folkloristi, evo nas u drugom delu dodele priznanja povodom 70 godina amaterizma u našoj opštini, odnosno 25 godina postojanja folklornog ansambla Đido. Način na koji večeras sve ovo radimo je pomalo neobičan, jer smo naše jubileje uvijek proslavljali na sceni, ali zdravstvena situacija je takva da se moramo čuvati i ponašati u skladu sa epidemiološkom situacijom. Godine postojanja i rada organizovanog amaterizma u Mačvi su vrlo ozbiljne i značajne za našu sredinu, ali vrlo prepoznatljive i cenjene i šire. Za godine provedene u kontinuitetu u prvom ansamblu po starom običaju bićete večeras nagrađeni, kao i pojedinci koji su dali veliki doprinos razvoju našeg ansambla u proteklim godinama. Molim umetničkog rukovodioca ansambla Miloša Simića da nam se obrati.
dragi moji članovi, uvaženi prijatelji, saradnici, dobrodošli na ovu našu, kažem, skromnu, ali veliku svečanost koja se obeležava u skladu sa okolnostima u kojima se trenutno nalazimo. Da se ne ponavljam i kao što sam u prethodnom obraćanju pričao ranije na građanima, drugačije smo sve to zamišljali, ali takva je situacija kakva jeste. Mi smo želeli da ova priznanja koja ste vi i tekako zaslužili budu uručena na nekom našem godišnjem koncertu, svečano onako pred našom publikom, ali situacija je takva kakva jeste i moramo se i mi prilagoditi tome. Ovo su veliki jubileji kako za vas, tako i za nas, za našu ustanovu, za našu sredinu, za našu opštinu. Večeras dodeljujemo diplome i plakete i ostala priznanja na 5, 10, 15, 20 godina i specijalna priznanja povodom 25 godina postojanja našeg ansambla pod ovim imenom, odnosno 70 godina od postojanja Kulturno-umetničkog društva Janko Veselinović. Treba da smo svi ponosni na ono šta smo u proteklom periodu uradili u ovoj našoj maloj sredini. Svi vi koji ste dali svoj doprinos na bilo koji način, znači što igranjem, pevanjem i tako dalje, organizacijom i svim onim što prati jedan rad folklornog ansambla. Ponosan sam i na ostvarene rezultate u proteklih 25 godina pod ovim imenom i svih sfera od Narodnog orkestra, pevačkih grupa, folklornog ansambla, dečjih ansambala i svih onih, kažem, sekcija koje čine jedno društvo. Nažalost, tako kako jeste, sad moramo se prilagoditi ovoj situaciji. Želim da se što pre vratimo u našu salu ovde, da što pre se vratimo našim probama i našoj sceni, našoj publici. Nadam se da će to biti uskoro, će ovaj virus proći, da ćemo moći da se ponovo okupimo, družimo, prikazujemo, prezentujemo ono što najbolje radimo trenutno u našoj sredini. Još jednom vam svima čestitam, hvala vam svima što izdvajate neko svoje vreme i što ste pokazali želju da ovo ipak u ovom nekom teškom vremenu pre svega održimo, a onda i unapredimo. Čestitam još jednom, živi i zdravi bili u 2021. godini, puno uspeha u privatnom životu i da dalje nastavimo rad našeg ansambla i djelovanje naše i napredovanje naše kulturne tradicije. Hvala vam. Pozdravnu reč uputit će nam i direktorka Kulturno-obrazovnog centra Bogatić, Snežana Janjić. Dobro večer svima. Prvo da vam čestitam na ovako značajnim jubilejima, da vam poželim puno zdravlja i sreće u novoj godini i da vam se zahvalim u ime Kulturno-obrazovnog centra i u svoje lično ime na vašoj požrtvovanosti, na vašoj odanosti i na vašem ljubavi prema svemu ovome što ova ustanova radi. Želimo još jednom sve najbolje i da ova bolest što pre ostane iza nas, da možete da nastavite sa svojim radom i da svojim primerom, kao do sada što ste radili, novim nekim generacijama pokažete šta znači ljubav prema našoj tradiciji, prema našoj Mačvi, prema našoj Srbiji. Sve najbolje. Prelazimo na dodelu priznanja koje će dodeljivati Snežana Janjić, direktorka Kulturno-obrazovnog centra Bogatić i Marko Simić, solista i igrač sa najvećim stažom prvog izvođačkog ansambla. Poveljom za 15 godina stalnosti u prvom izvođačkom ansamblu nagrađuju se Marko Jašić, zatim Dejan Milinković, Dragica Matić, koja je večeras sprečena da bude sa nama. Njeno priznanje biće joj naknadno uručeno. 20 godina u kontinuitetu provesti u prvom ansamblu, ne računajući vreme provedeno u dečijim i mlađim ansamblima, je veoma veliki uspeh. Volja, a pre svega ljubav.
Ovo veoma vredno priznanje večeras će primiti naš Braniša Odžić. Molim jedan aplauz za njega. Kulturno-umetničko društvo Janko Veselinović osnovano je daleke 1950. godine. Kroz njega su prošle mnoge generacije, kao i kroz folklorni ansambl Đido, a prema nezvaničnoj evidenciji u periodu od 1995. godine pa do danas negde oko 1000 članova prošlo je kroz ovu salu. Večera su sa nama i 3 člana koja su u svoje vreme nastupala i igrala pod imenom Janko Veselinović, a nastavili su i pod imenom Đido. Svoju veliku ljubav prema folkloru neguju veoma dugo, dokazujući je redovnim dolascima na probe, nastupima, ali i drugim organizacionim aktivnostima koje su potrebne za funkcionisanje našeg ansambla. Zaslugu da budu dobitnici specijalnog priznanja dobili su Rade Đonlić. Molim Rada da izađe i primi zahvalnicu. Zatim Slobodan Boban Puzić. I Vladan Berić. U nastavku dodele priznanja, a u okviru specijalnih nagrada, priznanje povodom 20 godina umetničkog rada sa ansamblom, odnosno 20 godina umetničkog rukovođenja folklornim ansamblom Đida, obeležava Miloš Simić, umetnički rukovodilac i koreograf ansambla koji se nalazi na čelu Đida od 2000. godine. Molim Miloša da izađe i primi priznanje. Pored igračkog ansambla, vrlo bitna karika u funkcionisanju i predstavljanju i delovanju svakog ansambla je i Narodni orkestar. Mi smo vrlo ponosni na naš Narodni orkestar kao i na njegov kvalitet. A da bi imali taj kvalitet, moramo imati i kvalitetne pojedince, muzičare. Čast da bude nagrađen u ime Narodnog orkestra pripala je najstarijem članu Miloradu Mutavdžiću, našem Čikamići Flurašu. Molim Čikamiću da primi zasluženo priznanje. Još jedan zaslužan pojedinac večeras je sa nama, koji svojim pre svega dobrim karakterom, odgovornošću, predanošću i ostalim vrlinama zaslužuje da večeras bude nagrađen za sve vreme provedeno u ansamblu, kao i na osnovu doprinosa koji je dao sve ove godine kao aktivan i redovan član Đida. Molim Dragomira Gagija Grujića da nam se ovde pridruži i primi priznanje. Čestitke svim nagrađenim članovima folklornog ansambla Đido, a u nastavku ove naše svečanosti obavestit ćemo vas još o priznanjima upućenim od Saveza amatera Srbije kao krovne organizacije amatera republičkog karaktera koja je pokazala pre svega zainteresovanost i želju da na adekvatan način nagradi i oda priznanje ansamblima kao i pojedincima koji su doprineli razvoju sveukupnog amaterizma u svom kraju kao i Republici Srbiji.
Savez amatera Srbije se odlučio da diplomom nagradi pozorište Janko Veselinović povodom 70 godina postojanja i rada, kao i folklorni ansambl Đido povodom 25 godina delovanja pod ovim imenom. Takođe, Savez je doneo odluku o dodeli 2 visoka priznanja i to zlatne plakete pojedincima i to Branislavu Koviću, umetničkom rukovodiocu pozorišta Janko Veselinović Bogatić, povodom 35 godina uspešnog delovanja u pozorištu i doprinos razvoju pozorišnog amaterizma u Srbiji i Milošu Simiću, umetničkom rukovodiocu i koreografu folklornog ansambla Đido Bogatić, povodom 20 godina umetničkog rukovođenja ansamblom i doprinosa razvoju folklornog amaterizma u Srbiji. Kako zbog aktuelne epidemiološke situacije predstavnici Saveza nisu u mogućnosti da lično prisustvuju ovoj svečanosti i dodeli, pismom, a ujedno i čestitkom, obratio nam se Srboljub Ninković, sekretar Saveza. Molim direktorku Kulturno-obrazovnog centra Bogatić, Snežanju Janjić, da pročita pismo. Poštovani članovi folklornog ansambla Đido, amaterskog pozorišta Janko Veselinović, dragi naši amateri i cenjeni saradnici. Ja se izvinjavam, na distanci sam, ne mogu zbog magle. Želim da u ime Saveza amatera Srbije, kao i u svoje lično ime, čestitam na velikom jubileju vaše ustanove, a to je 70 godina negovanja amaterizma u vašoj opštini. Nažalost, nalazimo se u situaciji koja nam nalaže da nismo u mogućnosti da se uživo vidimo kako bismo vaše jubileje ispratili u drugačijem obliku. Stoga vam se obraćamo ovim dopisom koji je ujedno i čestitka za vaše ostvarene rezultate. Vaše pozorište u 2020. godini obeležava 70 godina postojanja, a folklorni ansambl Đido 25 godina pod tim imenom, a inače i 70 godina od osnivanja Kulturno-umetničkog društva Janko Veselinović, čiji su nastavljači delovanja i predanog rada. Savez amatera Srbije je takođe ponosan na rezultate koje ste ostvarili u proteklih 70 godina na polju negovanja pozorišnog i folklornog amaterizma, kao i doprinosu u razvoju i negovanju kulture u Srbiji. Prateći vaš rad i delovanje, a pritom i tradiciju koja se neguje u vašoj ustanovi i opštini, izjavio bih i vrlo bitnu činjenicu, da vam mnogo veće sredine i gradovi mogu pozavideti na ostvarenim rezultatima koje ste napravili u proteklih 70 godina. Mnoge su generacije i amateri prošli kroz vašu kuću, a neki su postali i profesionalci u svom poslu. Profesionalni glumci, koreografi, akademski muzičari, što je za svako poštovanje. Savez amatera Srbije doneo je odluku da vaše pozorište Janko Veselinović nagradi priznanjem za razvoj i negovanje pozorišnog amaterizma u Srbiji povodom 70 godina postojanja i rada, kao i folklorni ansambl Đido povodom 25 godina od osnivanja ansambla, odnosno 70 godina negovanja folklorne tradicije u vašoj opštini. Sem kolektivnog priznanja, Savez amatera Srbije dodeljuje i specijalna priznanja pojedincima koji su doprineli razvoju amaterizma u Srbiji. Zlatnom plaketom Saveza amatera Srbije nagrađuje se Miloš Simić, umetnički rukovodilac i koreograf folklornog ansambla Đido za dugogodišnji rad u razvoju folklornog amaterizma u Srbiji. Miloš Simić svoj rad i delovanje dokazao je, stvarajući i rukovodeći u ansamblu Đido punih 20 godina kao umetnički rukovodilac. Istraživajući svoj teren i kraj, što je krunisao koreografskim delom igara i pesama iz Mačve, za što je i nagrađen na Republičkom festivalu. Profesionalnim odnosom u radu i napredovanju, ne samo vodeći folklorni ansambl Đido, već i druga kulturno-umetnička društva i ansamble. Takođe, zlatnom plaketom Saveza amatera Srbije nagrađuje se Branislav Ković, umetnički rukovodilac amaterskog pozorišta Janko Veselinović, za doprinos razvoju pozorišnog amaterizma u Srbiji. Sem rukovodećeg mesta u pozorištu, Branislav Ković je dugogodišnji glumac u svom matičnom pozorištu punih 35 godina, a ostvario je preko 40 uloga. U proteklih 35 godina nagrađivan je više puta na mnogim festivalima i smotrama, za što mu Savez amatera Srbije iskreno čestita. U vrlo teškim vremenima za amaterizam uopšte, Branislav Ković je uspešno uspeo ne samo da održi pozorište u Bogatiću, već i da ga podigne u vrh pozorišnog amaterizma u Srbiji.
Prateći njegov rad i doprinos pozorišnoj umetnosti, smatramo da smo doneli pravu odluku o dodeli ovog visokog priznanja. Još jednom čestitamo vam na velikom jubilejima pozorišta i folklornog ansambla, kao i nagrađenim pojedincima. Želimo vam pre svega dobro zdravlje, kao i dalje uspeh u radu i razvoju kulture u vašoj sredini, kao i Srbiji. Srdačno, Srboljub Ninković, sekretar Saveza amatera Srbije. A sada molim Branislava Kovića da izađe da primi svoju plaketu, kao i diplomu namenjenu pozorištu Janko Veselinović. Takođe molim Miloša Simića da izađe i primi plaketu namenjenu za umetnički rad, kao i diplomu namenjenu folklornom ansamblu Đido. Da se ne ponavljam nekoliko puta, ali 2-3 reči. Želim samo da se pre svega zahvalim svojoj matičnoj ustanovi Kulturno-obrazovnom centru Bogatić, folklornom ansamblu Đido, naravno Savezu amatera Srbije na ovom visokom priznanju, kao i svoje porodici i supruzi od kojih sam imao veliku podršku, sve ove godine istrajati i razumeti ono što mi radimo, da nismo kući na turnijama, svog gde smo, treba to razumeti i podržati. Hvala još jednom svima i živi zdravi bili. Još jednom čestitamo svim nagrađenima. Želimo vam još mnogo uspeha u daljem radu i delovanju u svojim ansamblima, kao i dobro zdravlje u narednom periodu. Nadamo se uskorom okončanju ove situacije sa COVID-19 i virusom korona, pa da se vratimo u ovu našu salu za probe i vežbanje, kao i na scenu gde se najlepše osjećamo. Do sledećeg susreta, prijatno!